Potkany! Hej, potkany! No, podrástli ste. Potkany, Jitka. Potkanček malý. Juj, no. A už majú mokrú tú deku. No majú, no. Čo cikajú, no. A víš, ako cikajú? Tu si sadne labkami pred nimi a tak sa vyciká. No. A keď to dáš von, tak hneď ty. No, lebo je zima, no. Toto je taká ako keby na zdохnutie, vidíš ho? To je samá kozie len. Tá neviem, či nepôjde do čerta. Tá je chudá. Dobre. Tara. Hej! Betty! No? A to keď bude medzi nimi. A to. Detko. Betiak. Manifestation physique pour la maladie, c'est que la sonde à la tête nous intéressons souvent aux racines. Parce que c'est bien beau de découvrir ce qu'il y a à la surface, mais si on n'a pas toujours de racines à l'intérieur, donc la maladie elle-même peut revenir. Et dans le cas de